shilipa kule. Nasekela seke, nasekela seke, bakumwana chiti, ujipuna umutima munda wa ikala. Bakumwana chiti, ujipuna umutima munda wa ikala. Nasekela seke, nasekela seke, bakumwana chiti, ujipuna umutima munda wa ikala. Bakumwana chiti, ujipuna umutima munda wa ikala. Tie. Abasha. Ukusefya pamoja wakumfwa ila mali ule isoko amali wa Solomon Karenge wabena Joseph Mulenga Benson Ngosa abena bwalese bini wafi usulenga ala kuyamba shaso jambe tuwashara Ukusefya pangwa na kuti wakumona shaka Pressing Supati. Kanshini fafini makombe ya mfumo konsokre mfika matamba ya unomla wasawa Kasama mushikuwelelo wapasondo ndetila na msengera kuri program iyo tulanda parubadini nokupekanya kwa Ukusefya pangwena huko nina kubako mkwayo mwemweshi wa Augusti kashwa komfa mokumitangia muri program pari inashita nine muntu wenu mutare chanda nido mkwayi shirine kamkwayi na laisho kula nshanya na ba Richard mukuka abo ababanga kalemba atemwa secretary mukabungwe ako akarepekanya Ukusefya pangwena ketu okutila Ukusefya pangwena organizing committee kanishe mkutani ba Richard mukuka ebo ndi na bena mununganda ya mulabasa wa Kasama kashikuri bonsi ba komfa konsoko mwikene ndetira mwatushen ile twalaisha frafine okumisendenkanya ile ondemona ba Richard mukuka balaisha kumpera kwefu bapekenye pa ushiku ubwelelo okumuna kusa program ya endo usaka mukutendeka kwa program na remote na temwa ba Richard mukuka mwasengela ba komfa konsoko bale mfila uyu program Chongolopa mkwai bonse chakubalila pona twala omuchinshi kuli ntalasha matanda mukulompe watu mwenene obwikalo mwene Lubemba chiti mukulu na twala omuchinshi kuli basha mfumu sha Lubemba bashichalo na banachalo elio na bantu bonse ababa mu Lubemba na AbaBemba basalanga na impangeshons na totira mkwai na tashamukwae kanshinde mwana ba micherera bonse konse komule mfilo yu program kanshibonse bakomfoko mwikene mkwae frafine tuwa imanga parwendo okufika finna pabushiku ilio chikadi landuwe ilio kabo Ukusefya pangwena mwonde mwana nipa 12 okufika pa 13 August muli uno mwaka wa 2022 kanshinde mwana bonse frafine mkwae ngefo twenda nga parwendo kutumwambo kuisunkanya wino pa kutichike sedi la wino chika wame tuka Sefya usaka na mushikubwelelo bakomfwande mwana tuwalaisho kuikata tuishwe bushe AbaBemba batula kuisa tuishwe AbaBemba batula kuisa ndemona chintu chikalamba lelo icho twala tendeka okuya kuntenshwa fine mkwai pakanopo tukapelela mkwai balaisho popular buno bwino ba Richard mukuka mukutendeka kwa program na remote natemwa ba Richard mukuka mwaisho kurondoro yako bushe AbaBemba batuntuka kuisa mkwai natotela mkwai chikankala sana lelo ko batulande pamulando AbaBemba ko batula pantu ilio tuya Ukusefya pangwena mulando ukula umo wakutila efikolo fyesu fila tubukishako kutika lubake luba amashinda keluba kokatulile kwa bukisapo na muntanda yako amulopwe kansha amashinda muntu abantu bapita nga mwatampa kwenda pafyani amakasala panga amashinda kansha amashinda kuntu mwafuma uko mwapita mkwai kanshi ngatwaisa pa Ukusefya pangwena mulando wakubukisha amashinda twapita ulabo kankala nganshi icho kanshi lelo ndefwa tupitemo pano no twalambila fe kukale nomba nakula supawila pantu na mwisho banshita tukwete inono tetula elanda pali fyonse abalefwayo kulasambila pwefingi twalilembe fitabu amshiwa wa mtaleli mbi mwarifi mwana po twalilembe fitabu efisume fikulu ifingi
panshi kuti mwa ikwatira ku efitabo lelo nafwa fetala tupite pamulandu fo AbaBemba ko batula ngatwa limfwelingi nango ababerenga sana milando y'AbaBemba icho balira pokulanda kyakutira AbaBemba batula kukola ni kwali ichalo itwa mu kisungu ati Congo Kingdom mkwaye ichi chalo cha pateme pakatika Angola kukuya cha ingira mu Angola ni Angola takulaba fya isa pa kulekelesha so ululu bali kuli Angola ululu bali kuli Democratic Republic of Congo then ukukwaba ya Congo Brazzaville mkwaye pafyalo fitatu filia parafya yasuntinkana pali Congo Kingdom nomba kukola kulya ululimi babomfya tutila Kikongo mukikongo bali kwateshiwile batila tambi eko nafwe AbaBemba twafumisheshi na lya lutambi tambi mukikongo lukasa nangu chitende cha lukasa kanshinga mwa mfwe AbaBemba tulelanda ati ulutambi ninshi mumano echilimo chako bati tulelo shamano ku umoto wapi tomo twanyanta makasa mwishinda mkwaye eko tulelo sha kanshi lelo twalalo lesha mu mashindo kutambira kukola twala monepo twala isa afika elo imulungu tukakonkanyapo ababelenga history y'abasungu pantu ifwebo ya fikolo fiesta fyalele mba fyale londolo lafye nomba ababelenga history y'abasungu nga mu mwaka wa 1485 kwali umuportuguese Diego Cam uwaishilesanga ulio mumana tutila Congo ulio wayaita mu Atlantic Ocean aishilesanga ulio mumana nokuukonka ingila mukati ili yakonkele ulio mumana aishilesanga ekyalo ekikulu Kola wine uli mkwaye ilio basangire chili ekyalo mu 1485 ife fyalirembwa mu history y'abasungu so kutitwa fyali ampana nefo na ifufene twaishi basangire mfumu waleteka pali muri chile ekyalo ni mwene Kongo nzinga nzinga anku efye bale muita mu Kikongo ife uli tutila nshinga mkwaye basangire mwene Kongo nzinga anku mukutila nzinga mwana nkuhu ewaleteka chili ekyalo abapokelera panono baitana ba mission bakatolika batampo kulabira ekyebo baleta kona amasukulu ayene twakwata enonshita elyo dilya bayikala ubukwebo bwankaki elyo bwaleta mpana opalikala keni akashita kanshi bamwe abasungu balya nabayishirefe mukubira ekyebo olo nabayishirefe mukutama kwebo bamono kweba ati chakwata po bukumu ukulasenda abantu ukuya mukubashitisha mu bukwebo bwankaki mubusha ukuchilo okula abafunde kyebo kyako walesana nokula abasambirisha kanshi bashire mbo okulashitisha abantu mubusha ukulu bali kwena ninshi bale biranembranso kwa Kristo mkwaye twali umfwa mu history yakwe bati mu 1491 mwene Kongo abatishiwa bamupera national ya Yohani eliyo lyakwata national ya Yohani national ya Yohani ya mfumu ya Portugal kwali John the First ku Portugal so yo baisa pera nshinga batira ni Yohani filya fwe AbaBemba tulumbula ati Yohani nshinga mkwaye so ili aleteka mwalishwa ubomi bulaputuka apo nyomweo elo nomba paisa mwane okay obale itati Muvemba anshinga mukutila Muvemba mwana nshinga mkwaye ewalateka na wateka fyonse firenda febwino nomba nishubukwebo bwanka kinabo yabulekosa bulekulirako kanshi fikolo fyesu fireti fyalolesha fyebere awo tevo twaba nokwikalefi intambi bakwetesha tampoko naika abantu balaya mubusha ifindu fyale ko kubombeka bwino ifikolo fyesu lilyali nefe Yohani nshinga not Yohani nshinga Muvemba afwa
kwati mu 1507 liliafwafye papitirefe pano ono mwabefyongo mu kyalo abantu tabatemeno kuba tetwikaleefye intambisha lubana abantu bale bashitisha mu busha eliwe fikolo fyesu fimo fyayishiretira tapeka lwa twalapwa eliyo bayimini okufuma kukola iliyo bale ima bapita mu mfuba y'abakatolika mu tira church mu kisungu bapita mu mfuba y'abakatolika basenda mo n'ensalamu filia tutira ma state mu kisungu basenda mo ensalamu ba shali kwati shakuhiba fekwena takwali kulombayo basenda balunga manakabaka efikolo fyantanshi filia fine chwelingi mumfuira tuetire chikolo chesu ni mubemba twalumbula kona yawani nshinga ni bali abamwene Kongo bali abaleteka kulya kukola efya efikolo fyesu fyafumineko kulya fyabutuka ko fyebere atatwikere bwino ekuisa mu buluba lilya fyafika mu buluba fyatampa basanga mwali bekyalo na mwena baikala mu buluba bekale balateka nefyalo bwino bafula n'okufula eliyo nomba twaisa ebukisho kwe batwaisa na mayo oshayishibiko kwafumine abene batiri apo nene fyo kufuma mumulu uliana mayo ile bayamusanga mumpanga muri abayire bamuri kyonde mukufaya twakwikansha bamuleta ku mfumu basatira we mfumu uyu na mayo abesha strange aibera sana tatwa kwata abantu ba uyu musango icho twamuleta kuli wewe mfumu nga if anything we mfumu wala ishibe fya kuchitana kwena bamutwala ku mfumu kuli abamwipusha ni wani aisatira nine mumbi liulu mukasa wafuma kwi evele kwena shakwata abantu bandi mponene fyo kufuma mumulu kechirife wina ngo muko wawo beni wani ati ndi mwina ng'andu imfumu ya mulolesha uyu na maye vele kwena tatuwa kwatako bantu bamoneke fikanshi alaba musa no wandi uyu na maye watili yapo nene fyo kufuma mumulu nomba tatuwa ishiba bwino fwaendeli okufika mubuluba lelo twalilondoleleko mulungu apa kubaloko ati amashina yako uyu na mfumu na chikolo wabasha mfumu fyesu mumbi lishine lisangwa fe kuli bakikuyu nabo nga balumbuloko bafuma bakikuyu bakukenya nga balumbuloko bafuma balumbuloko bati na chikolo wabo ni mumbi elio ili amukasa na lishine lisangwa kuli kubaganda ku Uganda kanshi na amashina yaba ayasalangana limo lyalola kuli bakikuyu kukenya limbi yalola kubaganda ku Uganda nombe lyaliulu na lyasalo lokukumasambo kupantu lyulu chimwana filyaba nenso batila zulu so lyulu na zulu lishina limo nomba umuntu mwakwata amashina ali kubaganda kuli bagikuyu elo lyasa pilibukira no kubanguni nakwena ati ni lyulu kanshi we milandu ikankala twawa no kufaikisho kwishiba FIND lelo uyu na mfumu uyu shayishibikwe kwafumine ewa abana chikolo wabasha mfumu wesu no muko wako awina ng'andu ewa abo muko wabasha mfumu wesu ewa afyele basha mfumu bakubalilapo bankole na bachiti afyala na mfumu chirufya mulenga elio afyala babana balakula twamfuati ni bamwana mukulumpe mfumu yakubuluba lelo abaluba limo batira tabamfu apo mukulumpe bati twaisumi na ifoko bati ni mwana mukulumpe kufuma kubuluba mudi mukulumpe na mfumu yafyala mu abana batatu Nkole na chiti na mayo no actually abali 4 Katongo Nkole ichiti na chirufya mulenga lili abana bakula baleko okumfuira shibo echo nomba shibo mukutira chimba kande
pakwe bati balenga mfuira aishire bulo omukalamba katongo amutongola mwamenso lili amutongola mwamenso bankolena bakiti babutukira mu mpanga kanshi eriyo kwali okubazembeleko ko batawe bane bweleni mu bweshanya no mufyashi wena nomba mukuba kunkumba okuti babwele ku mufyashi amano bamupandile bashalo wakwe yakutila babana bakakutosha omupamba balofye kanshi efyo bapekenyo ukuthi inshira balafumina kwa babana babika mu amachinga pakuti lilyanga baisa pitapo bawile mu machinga muri amaswawo yabalase bafwe nombe filesa abanoluse bali abana elyo balebwela mukalamba wabo katongo ulyo batongo eli amenso ali pampongolo mukutila pageti ale elisho mondo pamondo alishapo amashiwi yakusokako abaiche bakwe atila nkole wa mapembo umfuo mulandu chiti cha mutungo muno menso cha mlengo mono okupomba ukwenda kushintukila menso mumbali pantu panshapa pali imikuba ya tato omwanda baumfwa ko babasokefyo balolekesha bamona pali ko ilobeli bishi bapita mumbali mpaka bayafika kuli shibo batota shibo ababelelo oluse nomba takapwire kashere kale kolola nomba muli twikale abana ukumfwana na shibo kwa kana bafira okumfwana echa isalenga nomba baisatila awe tataka lipisha elyo tatule umfwana bwino natufumeko efyo ababashere namenso bankole nabachiti babikire pamwe bumbali abantu kutilawe natuselepo ifwe tuyakabanga tuyefwayo bwikalo bumbi efyo bayimini okufuba mu buluba bwaba mu Democratic Republic of Congo bayima basendako n'abantu babo nomba shibwa isa omfwa ububi kwati abana baume impyani shalaya nomba mono kwe bati kwena tatu mfwana chilife bwino nabaleya nomba tatualekane mu bubi ekwita abana iseni mipale abeta tilekeni mipale pakuti okomuleya kalebalika efyo apalile abana abeta abapala ababana bayimana abantu babo balungama nakabanga umulandu wako so wakulungama akabanga baende emilundu baende nshiteitali ekwisasanga umumana twita lwapula lijabasanga omumana wa lwapula chaleto mwenso kwabuka omumana pantu wali wapabuka ukalamba so mukutira twala chitashani walipo omwaiche bali bankole nabachiti chiti wali omwaiche pali nkole nomba chiti apa minepalo lya mupele wishi ekwisa ya buko mumane wabalila polili abakuli muno ushirya aisa abula ifumo nokulasa muchimuti nokwilumbo kuti ninentalasha matanda mukulumpe wa mweni obuikalo mukutila ntalasha matanda mwalishi bafwe babemba muntu utambirwe sulu wakale umuntu ngafwa twaleshika mu butanda kanshi umuntu ngawatila nintalasha matanda nishituletela muntu wachimfye mfwa ntalasha matanda muntu ushiretine mfwa wachimfya nemfwa so atila ninentalasha matanda nomba bumukulumpe atila ninemukulumpe bumukulumpe ilyo lishiwi nangu felelo mwaya kubulu bamwatila mukulumpe elo naba nensu yawa ku Northwestern Province balali bomfyeringi nga mwamfa batila mukulumpe nishibaletilo mukalamba ichwa isatila ninentalasha matanda mukulumpe uwamono buikalo icho nomba uwali umwaiche ewa nombo mukalamba bankolya bali abakalamba babwelela kuno mumwache chiti ewa alatungulula abantu efi yanomba mu IciBemba tutila
ubwalwa tabululila nsupa nkulu kanshi nomwa ichefye ikuti ngachako bati line palo na kwata nama kuti abo mukala aba pamulo emukwaye na kanshi na buchitimu kulupala pene bwayamba ni pakashengeneke pakwabuka umumana walwapula pala pene pakubantala shamatanda mukulumpe watu mweneni obuikalo epatula buchitimu kulu buchiti mukulu ni bumukulumpe umukulu wape kanshi efyo buchiti mukulu bwaisa yamba palya kwa bukolo wapula baisa tala batirawo tuwaenda sana ekutampe chalo pesandulula baikala ko pesandulula na bantu balafula bati bashikala ko panono balikele pafibo lyefingi pakati apa baisa ikala ko mukashikalo ena baikala ko mwamukulu arabena mukulunga mwaya bepusha bali kwata mu history yabo nabo balalumbula moko bati kwenda bali pitilia abantu emkwaye elyo bambi mukulondolola besa mukutila lya bafuma mu isandulula bapinda mikira ku lwakuli bangwe ulo okay kula kuli bangwe ulo kwa lifi what I think fiance pamoni kashikalo ena then pali mlwa pali bangwe pakeleka pali bali kwetepo napo bali kelepo so lidia balepi bukefi bambi batila bali na bakazembe kalo bakazembe bashala mulunda okay bambi batila awe bakazembe bashire isalimbi so fyaende so kwali nombo kukonkanyapo nomba chiti abo mukalamba twatampo kulo kabanga fye babemba batemena okulunga makabanga muri spirituality y'ababemba mu kisumino ky'ababemba basumino ko bati kutula akasuba kukabanga ekwabo obumi kumasambo kubafuminioko takwaba bumi awe elio that's why limoli monga babemba balebo mfyenshintu umuntu ngafa batila aya kumasamba echo dangu feni pakusenda mubemba fyo mubemba takabule bedi alo shemitwe kumasamba takwaba kurosha kumasamba nakali atukwa byesoma ni ku east kukabanga ekwaba ubumi echo edingiri nenangu feni abengi balaba kwate ekisubino kyashika mulilesa luchelo lyakasuba kaletula balalolesha kukabanga n'okulomba leso kwe bati apali obushiku emkwaye kanshi ababemba bale yafya kabanga bafuma mukashikalo ena bafuma mukele kwena kele kakari bapita na mwamukulu bakonkanyapo kuyakabanga nomba kaili basasanga omumana umbi chambeshi pasafu napo bayabuka nomba baba muri bulyeshi yali akora nomba twamfo kutila mukwenda mulya mukwabuke emimana mulya twamfa nomba obubisa bwatampo kwisa kuti bayishire bonse nomba lilya mukwabuka twakwete bana mfumu chirufya mulenga shilondolo lefe baile mubula nomba bemba bengi balishe elio pali chirufya mulenga ali chirufya mulenga ali no mwana muno elio kwa bana chanda na wali no mwana muno nomba omusha wako achanda ali no bowa mukalongo mwana chirufya mulenga insala yapitirira we munandiwe utulio tupeni ko emkwaye akana tinshikwete naomba pako abuka moni kamulya umusha aponya kalongo bamona muri ubo emkwaye palya nomba twaisa umfo bubisa bwaisa mubachiti baisa lekana na bena ngona baisa tirawe mwe bane muri bena ngona mwate mushobo
kanshi shale mkwai balapa kaso kwati balapire mwakwati shakaso shaleni mwala shala muleteka kino kyalo kya bubisa ife twakonkanyapo so mukwenda twaisanga twalafe nambala wa kulwangwa river kuti kumana walwangwa kuti twaingirana mu bansenga mulya twasanga ekyalo kyakwa mwase mfumu y'abansenga twaikala nabo mu bwina mu palamano kabiri ifwe ninshita turafika ifwe ninshi ulendo bwesu buchiri mkwaye so twaikala mu bwina mu palamano na bansenga nomba imfumu Yesu chiti anakila uku akumbwa mukamwase chilimburu mkwaye atukumufya kumona mkwaye akumbwa mukamwase chilimburu twala chitashani mwase aletuma umusano kuli bachiti bale batwalirako kaili bali mu bweni bali mkwaye nomba muri ofine bachiti batira rero tawulebwekelamu iwe wava umusano wandi so iliyo chabefyo liyo nomba mwase mfwe chikonko kuima nomba nefumo nombo kwe bati na yamfwaye umusano wandi ukwa aye so ili ayafika kuli awa musanga kwena bachiti batirawe nomba musana wandi mwase na webere awo yo muntu musana wandi nomba mukutintanina mwalishibo ubutabukwato otumifu tuli otuno nomba kale lilya pako bati tubombe bwino tukwale bokubika ko obulembe poison mkwaye pakuti nangu mwalasa nangu ninama ubusungu bwaingira mkwaye namakuti yaire butuka yala yapona mkwaye efyo nomba akamufikalya akakwete poison kakumya bachiti ubumi wachepa nimukanwa nkokwele baponya omweho kanshi bankole nombo mukalamba ewa konkanyapo okuteka abantu mkwaye so bankole balateka abantu bayilumba nokuyilumba nati ninebo mungu wa mbuto wole sabika mkwaye mukutila mwacha wandyaya nombale sali nsungiri obumi pakuti nkonkanyepo kutungulula abantu nomba mwalishi befyo obuntu bwaba kala ichikonko chako bati munyinane nafwa kubulembe bwakwa mwase chikapitilira kali so kutilawe tulandule efyo baile bayebula chilimbulu lya mukamwase nawo baipa nomba mukutila buli obu ya kalaka kumfo obubika pakuti kachepeko batirawe defa mumoche so bayabola chilimbululya balaocha bankole batira chinje moneko okobale mocha tilimbi balebe mwalishi ichushi cha yayima fenacho chayima chakola bankole chushi cha chini mkwaye bankole nabo obumi bwachepa lilyo obumi bwa bankole bwachepa nabo baponya omweho so bashamfumu bala babili twakwete bonse bafwa mkwaye nomba uyunkashi yabo chirufya mulenga nishali fyala umwana omulumendo nawo ni chirufya mulenga omulumendo nomba ali umwaichi ejo kwashirebo okumono kuti awo twalienda bankole na bachiti baendere na munyina baendere babiri mbali nolupwa epali na chimba ali ni munyina batira nawo ni mwana mukulumpe nomba ena tafyelo muri mumbiri olo mukasa afyalo muri mumusana ombi so
chimba ali ni munyina wabankole na bakiti mukufyalo nomba lili abali abafu babiri kumulandu wakutila icho balefu aisha chako bati ubupyani bulendela kukabele mukutila bule konka okomwaonkele so chashupo kuti chimba ayepo panto ena afuma munganda imbi mumusano umbi so kulolelo kwebati uyu mwana chirufya mulenga yokesapo so epotala isapo bachimba balasunga amata bala kafyo ma instruments of power mukwaye balasunga balesungira ko ulyanga akula elo bakese mpyana mukwa efyo basungire bachimba oyo mulimo babombelye okalamboyo na lelo bachili bala ubomba ukufuma pali ili yanshito kusafika na pali ino shite mukwaye chitimu kulunga hapo nyomwe kuti bambo palya opotamula ko ata chitimu kulumbi bachimbe basunga eba palamiko olubemba kulilesa ebasunga olubemba in that sense panto chitimukulu is a spiritual institution okay emkwaitwa ndambitwala afika kupano elio fo basungira ko ulio mwipo wabo amata lidyanomba bamwana ifya baponene kulya kuli bulya bushiria bwa chambe fyafula emkwaye nelyo nomusungo baendere nao oyulitira lucherenganga emkwaye nao amoneka kwati nomba alafu ayo kufumapo efyo kwaishire bashika bala bashamfumu babiri mu mwalule ili abashuka bala bashamfumu mwalule bashamono wa kusunga omwalule eliyo nomba balimba mone milemba kuli lucherenganga eliyo nomba bachimba batirawo natubwerere masamba kwino kutushate mwana tubwerere masamba tuwekere okwino tushatemo emukwa elimiti twakwata ko ipala emukwa efyo babwerere babuke chambeshi bayisabu no ushiri ninshi ulya chirufya mulenga ali umwaichi so bachimbe balesunga abantu efyo kwali mukwenda tuwaisafika pali kalungu twayabuka mukwenda twafika pali milando ya twafika pali milando palya twalatusha bamo bashichalo baya kuli milando kumumana basange ngwene yafu okay nomba ingwena chilanga mukoa chabe na ngando ingwena nengando lishina libo ni chiferi ya ngando lishina lya kale ya kutwafumine kukola mulubemba tutire ingwena so bayisasange ingwena ili abayisatira umukoa wabashamfumu wesu ni oyo kanshepo twasange ingwene yafwa echi kyatulanga okutile kino ekyalo kyatupokelera kino kyalo yakusanga ingwene yafa emkwaye basanga ingwene yafa basatirawo kino kyalo kyatupokelera emkwaye bimbita twayishofe bwino kumulando wako bati milando ayita muri kalungu ayita muri cyambeshi apita muri bango muri lwapula aya muri lwala ba muri Kongo atwala mu Atlantic Ocean kanshi kukwine bafumenya kulimbi ali bashindika benanga kanshi tilimbi mu mbiri olumukasa tire nalaenda nabana bandi elo nomba liyasatira umwaenda fyafulani ikaleni pano pene efo chalifi efyo twafikire pali nomba tuita pangwena lili abasange ngwene yafwa baisatire epo nomba twasange ekichilanga mukowa chabe nangando pano pene twalaikala na ono ini omushi twalawite ngwena abo pene national yafu mecho no kusefya tuyamukusefesha pangwena pamushingwena papene batole emukwaye palapene po twakwata arena umushita wabapo nomba chashara chibolya muchibemba chimbitwa tumwangesala
so ekyashalako kanshi palapene nomba ekukula omushi mukukula umwana uli wali umwache nawo akula elo bachimba baisatira po mulumendo akula chimupere amata yakwe efyo nomba baire mutwalira amata mune aya amata yabano kolume ubutabwa abankole ubwabachiti so efo apokelewe uli mfumu nomba aisatiraho yama natotera pakunsungira obufumu kanshi na imwe sungeni ko butabwa abakatongo wabankoli abakalamba nena alasungo bwabaya amabachiti efyo nomba nobano kutilawe nomba mwala ikala imwe ululya lubali nena alashala pano emkwaye nomba mukushala pali abantu abalipo kale abaleitwa AbaBemba bantu abachiraiso okubaluba pali AbaBemba nomba mukukwata bali AbaBemba bali kwete mfumu kalelelia waleitwa mulopwe emkwaye efyo balaba chirufya mulenga baishiretira na kutamfya iwe bupa bufumu olo iwete tiube mulopo wine nine epo bulopwe bwakwa chitimukulu bwatampile chitimukulu aba mulopwe mubulopwe kuturafe nakubuluba umulopwe ni mfumu uchita representless uimini nakolesa fwe AbaBemba twasomina okwe bati uteka olubemba ni lesa nomba atekera muri chitimukulu emkwaye ekyo chitimukulu ashingulukirwa n'abantu abengi sana bashyalo na banachalo ababombo imirimo ekalambe yingi yakola mupalamika kulilesa emkwaye bali mu kibemba tutirani bakatantanchenjere abaishibo mwakusungira mwine lubemba pako bati mwine lubemba taleta luka kulilesa kanshi ifo twasomina okwe bati lese uteka olubemba ekyo kyabera important nelyo twalabwelela pangwena mukusefye ngwena bakwali baba mwabona kwati fya kisenshi kwati fya mukyalo fya bambi ngani aya machecha ko bati tabasambira ko bwino na theology bena kuti baisati this is devilish emkwaye atufya busenshi sana emkwaye nomba umuntu waishibo bubemba akamyewo kwe bati mulimo wantambisha lubemba tawendera pamo n'obusenshi ndi munakwatira imbitu bali twimi na pene tubasondwelera na mulungu leisa ndiye munakashitaka bakakutuka pakutira kagale butuka emkwaye yake foto Afrika pangwe na chawama tugeza konkanyapo nombe efyo kabiri ile twafika pangwe na pale twakwata imfumu imo nekyalo kimo chitimukulu n'olubemba tatwakwete fyonse fifyalo etuna mumiti kukalundu kwa mukulu kuisenga mulisunga kompanda matengele kuchilinda kuituntwe kuchinama mumpuki fyonse fili fyalo twakwete fe mfumo yinga imo nekyalo kinga chimo emkwaye ilyo tukesa konkanyapo tukwesa mona nombe efyo nomba mwine lubemba shirebo mfyo bukanga lumyo kufundula ekyalo ukusha emkwaye so ye milando tukalanda po ndemona muliwe mulonga tege chama tulekele lelo apo pene emkwaye ndemona kwatina sambiliramo ndemona nabali umfu abengi basambiyamo nokwishiba ekyo AbaBemba babudira obufumo muri mubana kashi emkwaye twisefe kulubali ndemona kairi apanatu monenshita ile emkwaye na ile parame yakukwata okusefya pangwena emkwaye abengiri nali mulimbe tubatemo kwishwa bushe ndemona kunshita yakulu twalira ndirepo kutira kusheni nshira nshesho esho mubikireko shakumwa kutiro tunyampo kutwabo twaku kondenka nshwa buno bwino ndemona mwalondweko pano numba tufiri abantu bari ishwa buno bwino ifyo mubikireko fyakumwa kutira mkwayi ndaramasha korongani kwa bwino bwino ushapali ino nshita pamonge bomba lyenu ili ya kusefya pangwe na organizing committee
ushia pano tuafika ndiye mnani mu August kwa mshara fyo mweshumu Mutarife July pakati mkwae ushefintu nshefyo mubikireko pali ino ine nshitefya kumulokutira mwa faida motunia mpoko twakwafuisha ko kumulokutira Ukusefya pangwena kwa inda bwino kwena kutrafepo mwene Bemba fumishe shuri yako batu no mwaka turesefya ilo twalasefesha pa 12 na 13 August ifwe ngaka wongwe yakapekanyo Ukusefya pangwena twali Mishelulu ukupitamo kulayibukisha abantu twati bane tuleyibukisha IciBemba kire kya kutitata kutatana mwene kyalo natwita na tubombi oyo mulimo tubombere pamo pako atukese kwata Ukusefya kwa kuletera olubembe ekilumba emkwaye twatawo tulaborera fe kuli mwene kyalo nga fya yashupoko twaye neryo tuli munsansa tulebwererako icho nomba twali Mishelulu akupita mu bantu kutira bane tulebukisha tata kutatana kanshi ichakubalirapo twalitampo mulimo waku ya ma corporate entity ama company na ama business aba makwebo ukubalomba bambi twali abafukamina bambi twabapera ko namakalata bali ukutali tumako kalata twati ayala ya tuwebelako ino shitabali ambo ku pamoba mubaletwafu kanshi tumontumo tuleisa emkwaye elio nomba utuleisa kuba makwevo tatula fula sana batabengi kwena balebomba tuletotera sana ba Kasama Radio no ine program no kalupia baleposapo twalitotera sana elionga twaya kuma businesses na tukwata ba Youth Professions Council of Zambia bali bimba bali posa mwaka liuchi ba Indo Zambia Bank bali posa mwaka liuchi ba Miracle Fisheries bali posa mwaka liuchi ba tuleto hotel ba Kasama Sugar bali posa mwaka liuchi tuleto hotel ba Olam Coffee bali posa mwaka liuchi tuleto hotel elio waweka man's compensation bali posa mwaka liuchi tuleto hotel elio na bambi fyama business ya moya mu ba Chintelole Farms bali posa mwaka liuchi ba Doka bali posa mwaka liuchi ba Kajela bali posa mwaka liuchi elo na ba Benafra bamoba mufyabo nshire tata wila bambi abakwata maristi tabalipo benga ishwa bonse bati abo bali posa mwaka liuchi mu misango ya pusana bambi telu piafye bambi fipe emkwaye elio nomba uko tule tukwata kutumontu liubuche nomba twalisabula na umbi ulubali twaisatirawe na tukakwate fundraising gala emkwaye so na tupekanyo kwa tukukabe fundraising gala pali chisano chapa 1 July emkwaye na yo fundraising gala apekanishiwo ko bati akabe pachikokola gardens tuletotela bali abene bapale bali sumina omulando bali peresho ko bati mkwaitu fya chitikira fya bombeka bwino sana ni tato wapita mina sana olubemba elio pa 1 July pa Friday tukakwata fundraising gala icho ma ticket na apekanishiwa kutampa mailo tualatampo okushitisha kanshi kuli mitundu ibiri kuli ticket lyako lya muntu uleisa feka iticket lya muntu uleisa eka ni 500 kwacha eli wabaleisa babiri ko bati makapoza mu kisungu ni 800 kwacha emkwaye aya ticket na tupekanya okutampa mailo twalambo okushitisha kanshinga baisa mifuka mina ko mwaba konse na matiketi yale titwalomba mwa tawula wini omulimo wa kutitata kutata emkwaye mwa twala ko Lubemba pantanshi tukese kwata Ukusefya pangwena ukukenda bwino sana emkwaye kanshi fundraising gala tulekwata pa 1 July unowine mwaka kwa sharafe milungu ibiri unowine twamba lelo no yuleisa pali chisano chachine chisano cha kutampa long weekend long weekend emkwaye icho kanshi abalefayo kushita kwa yali ama ticket kuti ngachako batitamu tapali abeshi yoko muri kuti mwatumina ba kafula chewe bale bomboyo mulimo bali shiri ama namba pa nechinshi kwete bata manamba kwali baba kafula chewe baba kusidiko kulya nangu kuti mwaisa kuli ne wine
nangu mwaya pa Kasama Sugar pali ba pateo nangu mwamona ba Charles Mwamba ba treasurer wesu nangu mwamona ba shikulu ba Kanyanta ba Ignatius Kanyanta nangu mwamona ba mayo ba meya bonse abanga mwaba nangu ba mbulo ku radio man ba station manager pali bonse abo mwinga mona kuti ba mipela ticket ba mistisha emkwai elo ngachashu palimbi mwamona ko bati shonshi kutamwaka bepo still kuti mwatukoselesha mwa state ticket nangu tamwishire ko mkwai nishina mulimo kala mani fundraising emkwai lelo kuli kugala kukesa ba fya kusansamusha abantu elo kukabane fya kuli emkwai ni dina fya tutira ni dina elio kukabana entertainment fya kusansamusha abantu tulepe kanyefyo tetinandelelo abakesako kunalabepa pantu chilifire bombeka elio kulimbi kuti kwabana tumoto utwantambi oto tuingashitisha pakwe bati kufya tutira auction mu Kisungu kuti kwaba tumoto wantambi oto tungachita auction pakwe bati akalu twafidishako emkwai efo mulimo utantemefyo emkwai na totera mkwai ndiye mwana kanshipa konfa tuafika kumpela ya program ndiye mwana mkwai mwasambira mutubira atwemu atutatu okufuma parili yanshita poto wachitendekela ipo bachesho okulondora mfintu ifyarekana uko AbaBemba vatuntuka ndiye mwana abarondorora tulinga parwendo frafine mkwai pakafetu kafike na kumpela na mulungu leisa mkwai bakalondora ulingana nepo bachiperela kanshi ndemona bakesa konkanyapo kanshi na mulungu leisa tulemilali ko kutira muike sapo swako ero mkwai okufuma putu achitendekera mkwai mkumitangia muri program na chiba nini muntu weno motale chanda ero mkwai wona chilalanshanya na bena mkwai ni ba Richard Mukuka abo abaringa secretary atemo akalemba mukalamba muibumba iliyo lile pekanyo Ukusefya pangwena ile itwa kutila Ukusefya pangwena organizing committee ndemona emo bafumine muri akakabungwe kashipa komfa konse eko mwikere mkwa ifafine twaisho kutungia twabika pufena nkandarama na mfeni 10 kwacha na nguni 100 kwacha mkwa ini shinamu bombaka di konso bupeta wachenga kashipa konse feko mwabika po mkwa ini shinamu tungirira ili kabiri Umone okutia tuwa yangu wako ili mkwai kudi fundraising gara mkwai kaba kupadia ndemona ni Kola garden mkwai filafili mwangu wako nangu tamuileko lero mkwai mwashita kufe ticket nangu mwatuma kubambia bakuya mimi nako nishi mkwai nishi na mubomba ulushe molo vilontu urushere kuburuba mkwai pelafi kashipa konfa tuafika kumpera yo program ndetira konkanye nipoktika kuma programs ale konkapo na chibani muntu wenu mtare chandong bitangira muri program ndio na chirara nchana ba Mukuka Richard abadinga secretary mukabungwe ka Ukusefya pangwena organizing committee twetila tuwapa kasha konkanye nipoktika kumulabasa wa Kasama kabila mkwese samba watu alishire kunjwala sere mu na mwebe ni muri mire mwalisi ero kali baka bwibu mwe baka bakupogerera abeni mutendere sana aone twa bena zuru na bena biti kana kwa tera twa bapero wali nentako ero baingira mukati mutode munani wako wangu sashira somo ni amasha kulima betutira tumukote embrace nziba Satwita tumisansa musie Eto teranga shimwai Ibashibemba febonse Achimba Ankole mambo Akapukuma Washange mtukashabemba Kubika tofie Naba masembe Bamulomberwa pamona bakoni Ebashibipakuna Sekela seke bakumwana titi njipuna umutima munda waikala bakumwana titi njipuna umutima munda waikala nasekela seke bakumwana titi njipuna umutima munda waikala bakumwana titi njipuna umutima munda waikala tie abasha Ukusefya pangwena
Wailamani Ule isoko Apari wa Solomon Karenge Ero abena Joseph